Oromo. Oromo. Nivilisomti. Nivilomsom. Oromon. Roman. Nivilisomti. Nivilomsom. Inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تعرف وردبتو عند قيسون بكم جرتني تناجين خيني اسم برها جوسني جت إن شاء الله تعالى الران تناجافي أدا جافي سدي جافنا يو إنسان كون جافي تنادي بسن يورو لب سدي 300 يورو خن إنسان أرجع شتان إن شاء الله تعالى جافي لين تون جافي تجمتو في جافي أداتي ولمن خلالو تها هندنو أفان رمو هم بيخني أبليس خين يكون كريستيانا خن مسلمة خنيس مسلمة إسماله غافي كريستانا يوخانو غافي غرتي أمانتي كريستانا خيسا جرتو إسا غافنا إن شاء الله تعالى غافي ليتا نمو إسان غافنا أكاتا إسان تديبو سوتا أن نبينا ولمان أيناجة إن شاء الله تعالى. أوكي أنت المترجم يا أوكي أمسك الميكروفون وتسأله هو الحال. ايوه ايش كم يا يفرقنوا عن ديش اسمه هو مسلم أسأله سؤالين. Er wird dich 2 Fragen fragen. Du bist ja Muslim. I will ask you 2 questions. The first question is what is the name of Bilal ibn Rabah mother? Give to him mic. Was ist die What Name is von the name Bilal, of der Sohn Bilal von ibn Rabah? Rabah mother? The mother of Bilal ibn Rabah. Seine Mutter. The mother of Bilal ibn Rabah. Ja, I don't know. ما يعرف. You don't know? I don't know. Okay. How many children of our Prophet Muhammad, peace be upon him? Wie viele Söhne hat unser Prophet Mohammed? Das weißt du bestimmt. Unser Prophet Mohammed. Wie viele Brüder? Söhne. Alle, wer Moja hier? Ja, Ossi weiß auch. Sag ihm oder? Nein. Give to him mic. Give to him mic. Sag jetzt spontan oder irgendwas. 14. 14. We will ask the viewer. Okay. دعوتو تتجلتي سنغافة إن شاء الله تعالى ديبساتنا نو ديبسادا. Okay. Say to him, I'm sorry because you don't answer the question. You didn't give me a correct answer. If you answer it correctly, but I will give in to you 300 Euro. Du hast die Frage nicht, aber hättest du die Frage richtig beantwortet, hättest du 300 Euro bekommen. Okay. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. I will ask him about their book. Er fragt über euer Bücher. About Bible and about Christian book. Yes, about holy books. Ja, About über holy Bibel. book. Say to him, are you believe that Jesus is a God? Glaubst du, dass Christ der Gott ist? Wie Christ der Gott ist. Halt, Jesus glaubt ihr, oder? Ja, So glaubt ihr also, dran. Ja. هم يؤمنون أن Der ist nicht der Gott, der ist Sohn des Gottes. هم يؤمنون أن عيسى هو ابن عليه الله. السلام إنه ابن الله. Okay. Are you think that Jesus is now everything? Do you think you know everything? I don't know everything, but no. Do you think that Jesus is now everything? Halt, dass Jesus alles weiß, was auf Leben auf dieser Erde ist und dies und das. Weißt du Ja, schon? ich denke schon, ja. يتوقع إيه؟ I think so. Yes. You think so? Yes. Okay, we will go to the question. Okay. ليش ممكن أنا أجاوب عن السؤال؟ لا نأتي إليك. والله ich krieg.
The Jesus say in the Gospel of Mark Okay. 32. Jesus say in the Gospel of Mark 32, but of that day or hour no one knows, not even angel in the heaven, or not the Son, but the Father Allah. هو Yeah, yes, that is what I want. hat gesagt, dass nicht selber weiß, auch nicht die Engel, keiner, auch sogar der Sohn von Gott weiß es auch nicht. Das hat er gesagt. Jesus aber der Sohn von Gott. Ja, Jesus. Ja. Das weiß er auch nicht. Ja. Außer Gott. Ja, außer Gott. Ja, das stimmt. Yes. Yes. هو يقول نعم صح. You're right. You're right. أنت صح. Yes, yes. أنا صح? كلامك صح. Why do you say the first time that Jesus knows everything? Hast du am Anfang gesagt, dass Jesus alles weiß? I don't know. It's okay. I will ask you another question. Okay. Mm, do you know Albert Einstein? Albert Einstein. Yeah, yes, yes. This is general knowledge. Yes, yes, I know. When was he born and when did he Wann ist er die? geboren und wann ist er gestorben? Der ist kurz nach dem ersten If you Weltkrieg. answer only this question, you will get 300, man. Yes. Go ahead. I need to know. خلي Wait. Make cut. I need to nachdenken. Okay, please. Ey, check mal. Ding. Check doch. Man sieht mich da nicht. Come on. Halt mal kurz. Geh mal schnell, die sollen abchecken. Ja. لا تعال يا عم تعال. Go ahead. Achso. Ah. Wait, I think after the Second World War. I know that. But the day. Please I take don't it, know take it. the day. I'm sick. Hey, pass auf die Kamera. Take the camera. I'm sick. I don't know the day. I don't know it. Okay. No. Okay. قال لي لا أعرف. Ich weiß auch nicht, wann der genau geboren ist und wann der genau gestorben ist. Okay. Okay. Do you memorize anything from Quran? حفظت Yes, I memorize جزء عامة, but not all. لكن ليس كامل. أعرف كم آيات. سورة عمة وهكذا. إلى البقرة. حتى البقرة ليس لا بس If I ask you about Quran, can you answer? أحاول. When was the blind surah revealed to the messenger of سورة Allah? عمة. آخر القرآن لكن ما أعرف. لا قرب المايك. والله سؤال صعب. Okay. What do you wanted to ask you about? At your choice. ايوه. والله سؤال ما بعرف. Don't be afraid, my friend. Say about what you want to ask it to you. About القيامة. Judgment Day. يوم القيامة. فينك تسألني. How many names for the Judgment Day? How many names? اسم واحد. لا لها أسماء أكثر. كثيرة. صح. ايوه. 30 لا والله ما أعرف أنا. أتوقع أوكي. حتى 10 وهيك كذا. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في أرض فتاة هند خيسنا بكم جرتني تناجين خيّا سنبرنا فاجو إن شاء الله تعالى هندي ساني هندي بفني ولكن أمو شلماتا نما خننا في يجي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. How many wives
of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Wie viele Frauen hat Mohammed, unser Prophet Mohammed? Wie viele Frauen hat er geheiratet? Bruder, soweit ich weiß, darf man ja eigentlich nur 5. انظر إلى الكاميرا انظر إلى الكاميرا. 5. Nee, oder? Warte. Was? Sag 5. Mohammed, 5, doch, 5. لا Nein? لا لا. Warte. Okay, warte mal. Eigentlich darf man nur... Hä? Eigentlich darf man nur 5. Okay, I have to you another question. Noch eine Frage. Warte. Noch eine 8, Frage. oder? لا Nein? nicht 8. لا. عن ماذا تريد أن قل له عن ماذا تريد أن أسألك؟ Was für eine Frage willst du gestellt bekommen? Sag irgendeine Frage. Egal. Sag, Sag, was du weißt. Sag halt, was du weißt. Bruder von Islam, ich weiß vieles nicht, Bruder. Bruder, sag irgendeine Ich leichte weiß Sache. vieles nicht. Ha? Bruder, ich weiß vieles nicht. عن ماذا تعرف يعني عن Was weißt du lieber Religion? Sag mir irgendeine Frage. Was عن du weißt, الإسلام عن Sehr الإسلام gut. قل فوز 300 يا أخي hey. Bruder, da gibt's doch wie viele Namen unser قرب Prophet hat, oder? تعال هنا تعال. سؤال Ist doch 99. ja. Wie viele كم أسماء الله الحسنى؟ هذا ليس سؤالا يا صديقي. Das ist keine Frage. Ja, Bruder, das weiß ich nicht. Sag einfach, der soll sagen, Bruder, egal. Guck mal, hast du den Bastard. اوكي انتهينا الى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النصر يأتي. ما أعرف كيف أترجم لهم. لا بلغتك. إن شاء الله النصر يجري. النصر يأتي ان شاء الله. إن شاء الله. ايوه النصر قاب قوسين او ادنى. اورومو ساق اورومو Oromo? نيفيلي صومتي Nivelom som. اورومون Roman. نيفيلي صومتي Nivelom som. ان شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. ايوه